بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتان ومجتشا جرتني في الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنين جنة جرة وبليان كينيا كاليف غاري هندي خيسانو شرقو داول برانجا سنين جتشا قويا قويا دان هنگربين كينيا ولا فستي واني نبيسر را خيري وليف قو دوراف تورا خنان إن شاء الله تعالى إجباتا قدا جرة nutuu beekumsan qabnu beekumsan garabbiin nuulaate haa xiqqaatu haa guddatu waan beeynurraa hadiisa tokkollee maaf hin taane akkuma nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi balliquu annii walaw aayata tokkollee yoo taaten irraa ummatatti hin gahe akkuma isaan jaan nutiis aayata tokkollee taatu isinitti hin gahuudhaaf jibbaata goona rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keeysatti nabi muhammadin yaadachiisuun kee qalbii rabbitti amante hundaa'uun fayyadaa jaan kanaaf nuti rabbitti amannee jirra taanaan wanti dhageenyuu fi wanti barannu wanti hubannu hunduu nu fayyaddi waan ta'eef inshaallah ta'ala hanga dandeenyetti waa wal yaadachiisuun waa wal hubachiisuun dirqama keenya kanaaf sheer godhaa wal biraan gahaa gabaabsine inshaallah ta'ala waa wal yaadachiifna obboleeyyan kiyya ramadaana kaluma lafaa fuune duruu kurna duraa fuunne kurnatti aanutti seennee finne kurnatti aanu seennee jirra خليسا خرنا الرحمة دبرسني خرنا أرارما خيستي سيني ترى ربين قاورد درة خرنا رحمة خيستي رحمة ربي أركتو خخرنا تيانو خيستي ديفم ربي أركتو خخرنا خنا خيستي سبدرا ولا به هل كان قدري قبسين لي دابته ملكاو هند خينياه نهاجر يشاتي إن شاء الله تعالى سكنتات إني قال بليان كي رمضاني أكون بيتن باتي خيري باتي درجة كان قبضو في باتي خيستي مسلمني خيري هنگن هنگ سنجابني او مشتودا خناف ربي بايتنا نوگه غلطه فچا ربي خرنن دران سومن سيسه خطيانو نگا نسومن سيسه غلطه فچا ربي خرنا خناني نوگه اكان غلطه فچا اك اني نگا نسومن سيسو خرچا عبادت رججباچون كينه دغاريدا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ور سلامتنا جچا جرتن انت خيسنو وبليان كيا مومنتوني نبيين كينيا صلوات ربي وسلام عليه خرنا خنا خيسا أكان ججبات عبادتي أكان ججبات قراتي قراناتي أكان ججبات ليلي دابتي صلاتي أكان ججبات عبادة سنة في واجباس بايسير كمو خيستي شد مئزره وإيقظ أهله وأحيا ليله هل كان نجراج عبادان ورسا الريب الراخاسة أكسو مديسا هدو جبيفة نبيين كينيا صلوات ربي وسلام عليه خناف نلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما ربين جو إرقم ربي خيستي لنهم بريدون غارين نفتاتي جرتي وانتف إسانتي لني هل كان دابت شوران قرآن قرأوا باجي سوران صدقاء الدمي سوران نوا فرسي سولين قدر چالا جبي سوران خيري وانته هنداه باجي فني قر ربي خينيا ديات شوران ججبات شورا قولا نبيين كينيا صلى الله عليه وسلم خرنا مسين خنا خيستي اعتكافة مسجد قليم مسجد آگدين بهو اچت ليلي صلاة قرآن قراء ذكر باجسا واحد دو خير الراجع شوران خرنا خنا دبر سيجورا خنا فبليان كينيا اعتكاف هيچون وانا كما كتهم اكمتي كتامو عبادة نندهرا في سيرا قبدي ان شاء الله تعالى هدون نما اران تن راخاسي مسجد قلو في يادا قبا عبادة را في اعتكافتها ربي سا قبري قرآن قرأي ذكري جرا چورا خرورا قبا وان قرار فني في جروتنا أكمل تاودن دينا أكم وانجو إن شاء الله تعالى وجه الله اعتكاف هيتشون كول من الإسلام جانتي هو لزوم المساجد لطاعة الله مسجد تكوك أبتني تاودا مسجد تكوك غلني ناموس أنتاني ربي ذكرني قرآن قراني عبادة قرأت شوراجا خناتو اعتكاف جامع هو لزوم مسجد لطاعة هو لزوم مسجد لطاعة الله
masjida qabatanii taa'uudhaan bootaa takka iddoo takka qabatanii masjidarraa masjida kanaaf isanii deddeemuu osoo hin taane masjiduma tokko keessatti naamusaan bootaa takka qabatanii taa'anii rabbii fi abbadanii jiraachuutu itikaafa jaama. Kana itikaafa jechuun kurna boodaa kana nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam itikaafa ta'an. Itikaafa jechuun siikaan isaa masjida galanii bakka takka taa'anii rabbii fi gabbaruutu itikaafa jaama. Hukumiin itikaafa maali waan juu yoo halaallu taate obboleeyyan kiyya itikaafa jechuun sunnatun bi'ijmaa'i ahli ilmi akka waliigalli ulamaa'idhaa jaanitti akka waliigalli warra beekumsa qabu himanitti sunnaadha itikaafni dirqamaa miti abbaan fedhe abbaan danda'e masjida naannoo isaa galee yookaan masjida isaa mijjaa galee yookaan masjida fedhe galee itikaafa taa'uu ni danda'a. Hunda keenyaa warra bakka itti soomanaa jirru soomanne amata warra harima keessa kaabaa keessatti itikaafa taa'uu rabbiin waa godhu obboleeyyan kiyya. Salaanni kaabaa keessa salaatan tokko salaanni masjidul haram keessa salaatan tokkichi salaata bakka biraa salaatan 100 takkaan caala. Salaata akkanaa guyyaa tokko deemnee salaatuun bakka akkasiitti itikaafa teenyee umraa godhannee ichitti khayrii carraaqachuun wanti hangana guddoodha wanti hangana sadarkaa qabu rabbi biratti hin jirtu. Kanaaf jajjabaachuun nu barbaachisa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedha an dahhiraa beeytiya lixaa'ifiina أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إبراهيم في إسماعيل ربي سبحانه وتعالى إبراهيم في إسماعيل دامني منخي يقول كل ليس والرئيسان نانو في بيت بانا والرئيسان طوافوا في والرئيس خيست اعتكافته في والركوع في سجود خيسب بايسو منخي يقول كل ليس راجع ربي سبحانه وتعالى إبراهيم في إسماعيل خانه jechuun i'tikaafni wahuma jiru jechuu quraana irrattis dubbatamee jira waan juu asirraa hubanna hadiisa keessattis maaltu jira waan juu waliin laalla jechuun obboleeyyan kiyya. وجاء في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قيس دفجرا أنه صلى الله عليه وسلم نبي كان ينقر أمر ربي رتي هاجراته كان يعتكف العشر الأواخر كان يعتكف العشر الأواخر قرن بودا نبي كان صلوات ربي وسلام عليه صلوا على نبيكم نبي خين يوغا مقادو إنه إفبرتي انتي خيسنو نقا في رحمة الرب صابليا كيا إره هنقوا نماتي في إره بخيلي نما نبرتي ربي برتي وياك يا أمام سقلين دقمو تنجرتو يسمبرا سقلين دقمو تنجرتني قبروت الربي إره بخيلي نما جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم وياك يا أمام nama ambira dubbatameen irratti nagaa fi rahmatan buusanii jan kanaaf nabii keenya gizee maqaa dhoyne sallallahu alaihi wasallam jaabbalayyan kiyya sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyyikum nabii keeysan irra nagaa fi rahmata buusaa isa dukkanarraa ifatti isin baase isa wallaalarraa beekumsaan isin faaye isa shirkiirraa tawhiidatti isin baase isa karaa qaceelaa fi jallaa adda isin barsiise isa karaa jannataatii fi karaa ibiddaa adda isin barsiise isa hongoo fi milkii addaan isin barsiise isa diinii fi waan diiniin faallaa adda isin barsiise isa kufrii fi imaan adda isin barsiise isa gartee karaa qaceelloodha karaa milkii nu qaceelche kana nagayaa fi rahmata irratti habuuf nu obboleeyyan kiyya abshiraa dhageemaa jira abdullaa keenya hayyaakumullah كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان هيا قبرة الربي أفضل نتوركيتو ندربيتو رأي نبين كينيا خرنا بودا نقار أمي ربي رتي هجراتو باتي رمضانا خرنا بودا اعتكاف مسجد قلني تاو ترن نلين باتي رمضانا خرنا بودا إسانتي رنة مسجد قلو يو حال نومي جاهي برباچ سادا درقما متي سنادا نمني دنده مسجد قلني ربي في قبرون باتي رمضانا خرنا بودا خيسا قربتهم من القرب دهين وان قر ربي تندي آتن كيسا تكتاتي لكاومتي مسجد قلتي عبادة قدون خرنا بودا مسجد قلتي تيسي ربي خي قبرون وان قر ربي تندي آتن الراهي لكاومتي جن وان قر ربي تندي آتن الراهي لكاومتي وفي رمضان أفضل من غيره رمضان خيسا أكان چالمي قبدي باتي برا خيسا هنگا قبد الراجن هيا بلين كينيا نتوركي تو الدور بشان وخاف جرا إن شاء الله تعالى يا ربين كينيا فدني قباب سنا اعتكاف تاون باتي رمضان خيسا وان ديهن نجر ربي نما دي سورة تكا جن
akkasumatti baatii biraa keessa taa'u irra keessaa'u baatii ramadaanaa keessa taa'utu akkaan sharafa qabaa jan sheekh abdulaziz ibnu baas jechuu maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti akkas jaa walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fil masaajid haadha mana keeysanii wajjiin hin taphatinaa haadha mana keeysanii wajjiin hin rafinaa haadha mana keeysanii wajjiin hin galinaa yeroo itikaafa masjida galtanii taa'u jirtanitti jen kanaaf akkuma rabbiinuu ramadaana keeysa wayta itikaafa teeysan haadha manaatti hin dhiyaatinaa jee quraana keeysa dubbate kun darajaa isaatiif isaa jen nabiilleen sallallahu alaihi wasallam kaana yactakifu fi الأشهر الأواخر من رمضان خرنا بودا باتي رمضان اعتكاف تاو تروان تيف خرنا رمضان خنا خيستي أكان جالمي قباجن وان براوان جن نبيين كينيا صلوات ربي وسلام عليه أمتا قري ديسيتي رمضان خيسة اعتكاف تاو ديسيتي شوال فا خيسة تاجن والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة اعتكاف تاو يتشون اي كان سيدان ibaadaadhaaf if qopheeysanii waan biraa hunda shaakala firraa muranii ibaadaa qofaaf if qopheeysanii masjida galanii taa'uudha kanumaa jen itikaaf jechuun huwa tafarruqu lilcibaada ibaadaadhaaf if qulqulleeysanii shaakala hunda firraa dhiisanii ichi bahanii jiraachuudha halkanii guyyaa rabbi gabbaruu ergannoo fi achiif ichi dhaquu haajaa tanaaf isan waa hundaa ofirraa lakkisanii jechuudha kanaaf bilayyan kiyya namni rabbiin mijjeeyseef namni haalli isaa mijjaawee namni biyya nagaa keessa jirtan hawjiin ittiin baay'anne ka ibaadaadhaaf kurna kana masjida galee rabbiif kanneen waan haajamu hunda rabbi irraa fudhachuu barbaadu masjida galee ibaadaasaa gabbartii rabbii isaatti fuudha qaba hundi keessanuu karoorfachuudha qabdan baatii ramadaanaa keessaa kurna boodaa kana keessatti fiihaa baatii ramadaanaa kurna boodaa kana keessatti tuujadu leeylatul qadri leeylatun hiya khayru min alfi shahr halkan takka harkama halkan qadrii qabdu tabaatii kumarra jaaltu halkan kana keeysatti fiihaa yufragu kullu amrin hakiim rabbii waa hundaa halkan kana keeysatti adda baasa gargar baasa nama barana duutaa'u hunda daataan isaanii halkan kana keeysatti ichi baafamee lakkaa'amee kaayama namni bara kana keeysa fuudhuu taa'uu fi ka fuudhamuu taa'us hundinuu halkan kana keeysatti murtaawee halkan kana keeysatti abaluu fi abaluutu wareegamee addunyaa irraa galuuf taa'a abaluu fi abaluutu boqachuudhaaf taa'a abaluu fi abaluu fuudhuudhaaf taa'a abaluu fi abaluu fuudhamuudhaaf ta'a daataan halkan kana keessa safaramee addaan baafama kanaaf halkan kana keessatti yaa rabbi umrii nu dheereysi khayrii nu dabarsi sharrii nu duraa kaasi rabbii fi akkaan kadhachuun barbaachisaadha gara biraatiin karoora namni hundinuu karoorfachuudha qaba ramadaanni kun hoggaa bee booda maaliin dalaguudhaaf ta'a rabbii kiyya irraa ramadaana kana keessa maaliin kadhadhee irraa fudhachuudhaaf ta'a hanga ramadaana kana keessa rabbii kiyya waywaadhee maalii fi maalitti gabba'uudhaaf hin ta'a waan jiru kana namni hundinuu itti yaaddawee karoorfatee karoora isaasan rabbii isaa irraa argachuudha qaba rabbiin bakka ati qabattee olitti hoggu takka illee usiif hin qabu waliif gallaamiin ana cinda dhanni abdii bii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa an bakka gabrichi kiyyatti na yaaduun jiraafii jaa yoo gabrichi rabbii kanaa waan akkanaa guddoo yaa rabbii kiyya sirraa barbaada jees waan guddoo san rabbiin numa taaf isaatu inni hin taaf jee jira waan xiqqoo takka ati yoo rabbi irraa barbaadde harree bitachuu barbaadu rabbiin harruma san bitaaf kamakiinaa bitachuu barbaadu rabbiin makiinuma bitaaf waliif gallaamiin yoo harreen bitachuu barbaade yaa rabbi jettee niyaa akkasii qabaatte niyaa yartuu kanaa tanan harree siif bitata lagaan dhagattu yoo immoo makiinaan naa bituu barbaade rabbii kiyya irraa fedha jettees rabbiin makiinaa siif bita yoo goojjoo xiqqoo barbaaddes jalloo rabbiin siif jaara yoo fooqiin barbaadettes rabbiin kee siif jaara ana cinda dhanni abdii bii ija rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hadiisul qudusii keessatti kun kijibaa miti waan dhugaati rabbiin keenya hin kijibu لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد جرب سبحانه وتعالى أن جيتو كل نبرتين جيرمو قبروتن كيا سميرو جا نين طلاب ملي خناف نيان تيسوان قدوته قبد هقون دنا مواير تررو هقون دو تاني دنا قرتي خلورا قبچو أكا خيس يرتلالتي قدين قبين أكا خيس يرتلالتي قدي فين قبي والله أكا خيس يرتو رحمة ربي الرقراس مرچيسن هقون دنا ماري جل نانو nama waan darree darree jala naanna'u ta'uu hin qabdu nama waan guddoo dharrarra'u nama waan guddoo barbaadu ta'uu qabdu harruma lagaan dhagattuu biti keen gurrattu qofa yoo yaadde sarrabbi irraan dhabduu ni argatta waliif gallaami garii namaatu gizee du'aa'ee godhatu mee maaliif walii kadhanna maalis sii kadhachuu feetan jedhanii wal gaafatan gariin an dibichaan shanyiin facaafadhu ka rabbiin kiyya qindiinaa kan du'aa naa godhaa jaa ummata keenyaa bar dibichaan qabneemi nama hunda waan dhabeetu itti jabduudha waan ta'eef dibichumaan shanyiidhaan facaafadhu kaniin dachiidhaan qotadhu kaniin midhaan hin firraa baybaaku
jiboota qindii ka rabbiin naa kanu du'aayi godhaaya du'aayi godhatan rabbiin ni kannaaf gariin maal jaa waumaan sijaaraan bitadhuun dhabe waumaan bakka takka faadhaan bitadhu du'aayi naa godha akka rabbiin galgala kana sijaaraa basha godhee kanan dhugu haala akkanaa mijeessu du'aayi naa godhaa jaa ni godhanii fi wama sijaaraa rabbiin lafa harkaaf lafa faadhaa kannaaf subhaanallah fedhus namarraa kannaaf waan sijaaraan bitatu hin dhabu maa waan akkanaa tan jala deddeema namni kun jaartii garaa qaba dadhabbii qabdi bishaaniin gurmuunguruu dadhabee yookaan jaartiin bishaan fidachuu dadhabdee jirti harreen lagaan isii dhaqu naa kadhaa jawarra bukuraatiin si'a subhaanallah maa waan akkanaa kana namni rabbii kadhata rabbi waan guddoo kadhadhaa gabroota rabbii keessa waan guddoo ni adda halkan qadrii qabu kaas deemu kana keessatti yaa rabbii kiyyaan nama akkanaa sirraa waan akkanaa harkachuun qaba yaa rabbii kiyya waan akkanaa sirraa fuudhuun qaba waan akkanaa naa ta'uu qabda rabbii keessanitti madda rabbiin hiyyeessan taane miskiinan taane rabbiin ilma namaan taane kadhe hiitanii waan xixiqqoo kadhattan yoo waan guddoo kadhee na zigaala yookaan hin qabu ni jinqamettanii rabbii keessa waan guddoo kadhadhaa biillaa xixiqqaa kanaa miti qallaa dheeraa nuu kan yaa rabbii keessan kadhadhaa aboo isin baru ummanni islaamaa ummata rabbi irraa foogii jannata keessatti abdachuu jiru namni jannata keessa foogii guddoo sanii rabbii kiyya irraa fudha jee abdii qabu akkami waan xixiqqoo tan harreedhaa fi saree jala deddeema subhaanallah waan guddoo karoorfadhaa mee yoo duraan karoora hin qabaanne amma isinuma kana yoo karoora maal qabdan mee ramadaanni kun hoggaa bee maali gabba'uudhaaf karoora qabdan maal rabbii keessan irraa fudhachuu karoora qabdan jeyoon isin gaafadhe waan naa deebiftan dhabuutuun mala walaakin yoo duraanillee karoora akkasii qabaachuu baattan ammumarraa kaasaa karoorfadhame an rabbii kiyya irraa barana waan akkanaa fudhachuun qaba jaatii jala muraa rabbii keessanitti himadhaa waan gaarii rabbiin bakka isin qabattan san isinumaaf jira wallaahi bakka isin qabattanii ol taakuu takka isiniin dabarsu takka isin hawwadha ammas bakkuma gabrichi kiyyeetti na yaaduun jiraaf jee ichi ol isiin jiraatu rabbiin ati gaafa kophee kaabaluutiin bitaddeetti namarra laaltee waan jalee tana hamiluu eegalte rabbii waan san siif bitaachi bira sin kuchisu kofoo kaabaluutiin fedha silkii kaabaluutiin fedha maala kaabaluutiin fedha adeeroo nama namarra waa laallatuumi nama namni irra laallatu ta'uudha qabdaa barate obboleettii nama namarra laallatee waa bitatu osoo hin taane nama namni irra laallatee waa bitatu ta'uudha qabda yaa rabbi waan akka takkaa nam tokkoon kan inni fi naa kanneettee rabbii kadhachuu qabda waan takkaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam arba'u min as-saada waa afur milkii irraa ijan afura milkii irraa taatu san maali jennaan mana bal'aa harkachuun milkii irraa ijan akkasuma jaartii gaarii harkachuu yookaan jaarsa gaarii harkachuun milkii irraa ollaa gaarii qubachuulleen milkii irraa yaabbii bareedduu harkachuulleen milkii irraa ijan kanaafatti gaafa rabbii kee gartee irraa milkaa'uu barbaaddu akkanuma lafaa kaatee harrumaa fi saree subhaanallah tanaa fi tana waan xixiqqishoo rabbi irraa miluun qabdu yaa rabbi mana bal'aa jaarsa gaarii yookaan jaartii gaarii yookaan yaabbii bareedduu makiinaa haa ta'u xayyaara haa ta'u waan gaggaarii naa kanneettee rabbii kee kadhachuu qabdu akka keessa jirtu kana ilaaltee xayyaara kadhachuun sodaatin rabbii kee akka keessa jirtu kana ilaaltee rabbii keetirraa xayyaara hamiluun sodaatin amma namni garii yoo du'aa gootuuf aboo rabbii xayyaara si haa horsiisu rabbii xayyaara si haa horsiisu rabbii makiinaa qeetee tanaa guutuu jetteen waan akkana akkamin naa kadhataa jaa ana amma ifi harree hin qabne inni makiinaa naa kadhataa jaa subhaanallah rabbii waa harree qofa sii qabee jiroo obboleettii yoo harree lagaan dhagattu qofa rabbiin sii qabee rabbiin harkisaa bal'aadha yadullaahi mabsuudhataan bal yadaahu mabsuudhataan harki rabbii bal'aadha rabbii kee kadhattee waan feetere argat waan gaarii yaaddee waan yaadde rabbii keetirraa fudhatte kanaaf waan gaarii ni addaa waan bareedduu ni addaa yaabbiirraa harree fi farda gaangee ni jechuu tana dhiisaati xayyaaraa fi makiinaa bareedduu ni addaa balayyan kiyya vi'eetiin isiniin jaamisla san namaa isin dura bitatee jiraami ta akkasiinumaa hunniyatina ta amma dura gadi hin bahi yaa rabbi nuu kan nijaati makiinaa rabbii keessan kadhadhaa xayyaaraas kaa akka amma namni ittiin bobbee galu jiru kana osoo hin taane kanam tokkollee nama dura hin bitiin kanamni isin irra laallatu rabbii keessan kadhaa wallaahi irra argattan ilmi namaa tokkollee qabeenya wajjin dhalate hin jiru namni hundinuu qulluma dhalate gaafa dhalatu duwwaadha kawucuullee hin qabne haadha garaa gabbu'ee guyyuma keessaa rabbiin huccuus itti uwwisee nis jabeeysee ol kaasee ariisee ceesee daleeysisee fichisiisee akkuma ifiin fedhetti sababsiisee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa keessaa baasee kaan xayyaara bichisiisee kaan vi'eetii san bichisiisa kaan harree kaan gaangee kaan farda bichisiisa namu waan inni niyate rabbiin ni bichisiisa warra fardaa fi harree niyatu warra gaangee niyatu gaangee bichisiisa harargeen tun hedduu baadiyyaan harree niyatti harree bishaaniin dhagattuu fi baanguurrattu niyatti san rabbiin ni bichisiisa naannoon gariin daayinaadha niyatti daayinaa qofa oli qabee fi bichisiisa karaa kombolchaa kana karaa asiin awmaraadhaan biiftuu tanaan ayluksii dursan taamana 78 san niyata namni akka jirtu qe'ee hunda ayluksuma sanii dadhaabbata
gaarri mul'ataa kun karaan guraa kanaan akkana gadoon tun Obaama niyata Obaama rabbiin dhagaa san keessa geessee dhadhaabaaf nama hunda waan inni niyate rabbiin ni kannaaf karaan baddannoo san atoobisfa niyata rabbiin ni geessaaf sanis waan ajaa'ibaati bar waan ajaa'ibaati karaan fatis kunis daa'ina niyata daa'ina rabbiin geessee bitaaf hunda aanaan qarsaa kun harree niyata hunda isaanii harree qe'ee isaanii dhadhaabbata lamaffaa taate subhaanallah nama hunda waan inni niyate rabbiin numa kannaaf wallaahi bira ajaa'iba dubbiin tun arsiin akkas naannoon sanis farda yaabbatanii deemanii beeytanii manguddoodhaa fi abbaan gadaa akkasuma damiinonni namni gurguddaan kun farda ni jechuu fedha waan ta'eef niyaa isaanii farda biran kutinii sila abbaan gadaatii fi damiinni kun namni jajjabaan kun makiinaafaan deemuu qabaami niyaa isaaniitu fardaa fi gaangee bira jira waan ta'eef fardaa fi gaangee ni qaban jechuu akka ajaa'ibaa zinnaaratti naqanii yaabbatanii halangaa isaanii fudhatanii utaalchisan dubo niyaa isaaniitu fardaa fi gaangee biran kutinii waan ta'eef rabbiin fardaa fi gaangee bira guutee harree fedhus harree bira guute hadaayinaa fedhus daayina bira guute warra ayluqsiitis ayluqsii amata 90 bira guute warra atoobis rabbiin bira guute ka obaamaa niyatus obaama bira guute nama hunda wallaahi mee ilaalatti naannoo hunda yoo ilaaltu maaliif jennaan yoo namni tokko naannoo kana namni tokko daayinaa bite anilleen daayinaa akka abaluutiin bitaa jenniyata namni dilli tokko rabbiin isaan hunda niyaa isaanii sanii mini bitaaf wal fakkaatanii jiraatan daayina hundinuu gara biraatiin ganda akkana wajji gortu ayluqsii nam tokko bita anileen ayluqsii bituun qabaja waan isa caaltu takka biteen qabaa jee yaadu lal taakkaa baluu san bituun qabaaja ayluqsii nama hunda isuma san bitaaf rabbiin naannoo sanis naannoo hanga tokkootu obaamaatti bitan obaama akka baluu bituun qaba jeen niyata hundi rabbiin bakka isin yaaddanii jira jeemi hunda sanuma bitaaf amma kara shawaa kanaas yoo olkutte baalaa gaariin harree nama rabbii dhiittee bakka tan dhufaa naan jee sheebiraam gaaf tokko harreen nama rabbii dhiittee baadhamtee hundi shawaa dhuftii jee maaliif jennaan kintaala 10 fi kintaala 15 isiitu harkisa lafarraa harree baalaa gaariin isiidha namni hundi baalaa gaarii harree godhatee oofa namuma isaan dura harree baalaa gaarii godhatee oofu laalaniiti yaa rabbiin illeen harree kaabaluu naa kanni baalaa gaariin godhadhaa jaanii kadhatan niyaa isaaniif bakka san jira nama hunda baalaa gaarii harree kanneef shawaa tana farda tokkoon galineef waan ajaa'iba isinitti ta'u shawaa tana keessa asiin finfinnee irraa baatee akkana karaa walqixxee achi garagallaan walqixxee irraan dabarii ilaa shawaa lixaa kana keessa deemnaan harrumaatu baalaa gaarii ta'e waa harkisa sanuma garte wallaahi yoo dheeyxanii harku baattan ni agartan harreetu baalaa gaariidha harreetu baalaa gaariidhaan siin je shawaa kana keessatti namni hundi xiqqaa guddaan harruma irra baa irra guuree baalaa gaarii godhe harkisa niyaa isaanii saniimi naayiroobii tana keessatti immas namaatu baalaa gaariidha waan ajaa'ibaa namaa baalaa gaariidha asitti harree fi fardaatu harkisaa minuma dirreedhaa tanatti baalaa gaariin farda shawaa yoo dheeyte baalaa gaariin harreedha naayiroobii yoo dheeyte baalaa gaariin nama kintaala 10 wayfaa dinnichaa gonfaa kan wal gubba fiyee namnummaan tokko harkisa akka qiyyaa keetii kun subhaanallah namni hundi waan ni harkataami isaan san farda nama irratti harkanii hamila yookaan qasadaniin qaban waan ta'eef nama baalaa gaarii lafa harkisu laalaniiti anilleen silaan akka baluu baalaa gaarii qabaadhe ittiin dalagadha jaami rabbiin subhaanallah numa kannaaf baalaa gaarii waan harkisan sanni kannaafi harkisu eenyu ta'a isuma ta'a jechuun harree na harkiftu yookaan farda na harkisu jeen kadhannee bara waumaan baarra guutana qofoon harkadhan illee akka baluuttiin harkifadhee ittiin bulaa jee kadhataami yookaan niyataami niyaasaa san rabbiin ni kannaaf waan harkisan san harkisaan ammoo isa ta'a mee ati naannuma hunda laali namarra waalaaltee hamiltii namarra waalaaltee niyatti niyaasii san rabbiin ni guutaaf awwanniin kana hunda isiniif haasa'uuf amma waan ajaa'ibaa waan biraan seenaa isin hunda bakka isin qabatanii rabbiin isiniif mura waan xixiqqoo hin qabatinaa waan gurguddoo qabadhaa isiniin jechuu kiyyaa fi waan dila kana haasa'u jira obboleeyyan kiyya isiniif galaami namni farda walirra laalee fardaa miluus naannoo san hunda rabbiin farda kannaaf makiinaa gurguddaa walirra laalanii yoo milanis naannoo san hunda makiina kannaaf makiinaallee gosuma isaa walirra laalan san gosuma isaa walirra kajeelanii takkaa baluu qabaachuun qabajanii niyatan san kanaaf isin waan gurguddoo ni adda harree jalaa ba'a farda jalaa ba'a gaangee jalaa ba'a waan lubbuu qabdu cinqumaa feetan waan lubbuu hin qabne makiinaa waan lubbuu hin qabne tanaan bishaan guurrachuu qabdan waan lubbuu hin qabneen bubeeysaallee yoo harreen guurrachuu barbaannetan isiin guurrachuu qabdan warri diqee harreen guurrachuu barbaadu isiin guurrachuu qabdan waan lubbuu qabu lubbuu qabeeyyiin cinqinaa ganaas booda lubbuu dhabeeyyiin hudachii guute tabaa guurtu kanaaf niyaan teessanaa toltu makiinaa jalaa hunda deeminaa xayyaara ni addaa ibaadaa keessattis hoggaa soomanni qumbee booda maaliin dalaguu qaba karoora akka mira rabbiin kiyya na kaa'uu qaba ummaan tana ni addaatti waan akkanaa rabbiin alaafis yaa kadhaa waan kadhatta waa yinniyata waa yaaddan rabbii keessan irraa hin dhabdan kanaaf insha allahu ta'ala itikaafallee rabbiin isin laaffise khurna kana masjida gala
مسجدتها ربي خيسنتي يدا ربي خيسنتي ويوادا ربي خيسن الروان بربادن نياركتن جتشو بليان كيام والخلوة بالله لذلك عبادة رب كل يتني ربي وجين خبا باتني مكو باتني جراتشون وانا كان ربي خيسنتي سندي سراهيم وهذه هي الخلوة الشرعية اعتكاف يچون خلوا يخان خو بين ربي مكو به شريان تين هيم تيدا هندغتنا وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف وبليان كيا غرين هيوتا يخاو لما يراكي جوا اعتكاف وغايخن هو قتل علائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته وان هريرو عبادة ربي في قال ربي رنا مرتهندا فر مرنين جان من ربي إساتي خبا به ربي سوا جنجراتشو تو اعتكاف جاماجان وهو مشروع في رمضان وغيره اعتكاف شهر رمضان في رمضان هنجر اللي خراج ولا ميجرا وكما تقدم وما الصيام أفضل أكما دبري باتي رمضان خيسة عالمية قبأسك باتي رمضان خيسة عالمية هاقا باتو ملي باتي هند خيسة ونجر جان صوم وإن الاعتكاف في الصيام وإن الاعتكاف من غير صوم فلا باس على الصحيح من قول العلماء akka ulamaa'in jaanitti baatii ramadaanaatiin alattis ramadaanni iitikaafni bareedaadha waan takka illee dhorkaa hin qabu jaan waliif gallaan yoom iitikaafni eegalennaan yabda'u liitikaafu min leeylatil haadii wal ishiriin halkan 21 irraa eegala baatii ramadaanaa وهذا قول جمهور أهل العلم خنجتش وليقلا هدو علماء خنجتش جمهور علماء واختاره الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله جتش مخنا شيخ محمد صالح العثيمين لين فلتن اعتكافني قلقلين التيقلو ليلي صلاة قيان سين التيقلتو حال كان ديدم يتكفى الرأي أكنا بليان كيا يوم مسجد اعتكافة تايسين رابها يو خيطان تاتن يخرج من اعتكافه اعتكاف سار نمني تكوني بها إذا انتهى رمضان ويت رمضان تمرمي بها وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد اعتكافني وخاو رمضان خندمو حال كان عيدا ويتادون ديتو چدمتا اكسيمين گويا سان راخاسي مسجد الرابو دنديا اچي دور مسجد مخيسة تاير ربي ساقبرا اكنا بليان كيا دلقا نمني اعتكافة او دلقوه ماليو خيطان تاتن هي العبادات الخاصة بينه وبين الله تعالى عبادة سي في ربي خيجدتي نمتو كلين قبهن قبني عبادة سي في ربي خيجدتي خاصي تاتي عبادة كسيتي اعتكاف خان خيسة دلقتا كقراءة القرآن قرآن فاقرأو بايتنا خيسة وخاو اعتكاف خان خيستي أكام بايفتا كقراءة القرآن وصلاة النوافل أكسم الصلاة سنة ليلة هدو بايفتا أكسمت والدعاء ربي خيفا أكان دعاء بايفتي خدتا وناويها ومكنا خنا صلوات فنبي خير ربو فتا وان خيري تاتي هنده نساء متا حالكنا خنان اعتكاف في دبر سنجتشو بليان كيا نمني اعتكاف تاو توكو اعتكاف سار راقبه على الديم مسجد الديبونو أكم فكاتي وانجوف خروج المعتكف من معتكفه يبطل الاعتكاف نمني ايغا مسجد قلي مسجد تاعي اعتكافا جرجي بودا اعتكاف الرابيد الديمون اعتكاف نما درابا ليس تيجن إلا إذا كان لحاجة يهاجان سقباف تجرات مليجن مما لا بد منه وان الراها فنسان قبني بيولا قباه ملي وان سني الاتي فرق قباهني الديمون اعتكاف خيبلاش دراغوتهم كالوضوء وقضاء الحوائج فنشان فادا بيو قبات خواتك اللي ركسو وضوء وداتشورا مسجد الراو قباتو خندر رادا وان تكليوهم ركسو والاغتسال وناويها قامر قچو فادا بيو قبات خواتك اللي ركسو وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم عائشة حديث نوديس تغيست كانت يرقم ربي نتهانيتهم لا يدخل البيت إلا لحاجة هقا اعتكافة نبي ربي حاجة ربيو تاتي ملي مسجد الرابي من خينيا خنان سينويت ولي بقلامين من الراباني من في ركون مسجد باني من في ركون مسجد باني يكوب ستا غافتشون مسجد الراباني وانا كسكسي جلد ديمون يو حاجة جبدو الرافين سنجر تاتي ملي اعتكافة نمدرا بليستي وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أي عائشة رب الرجالة كنت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا
sunnaan nabiyyichaa nama itikaafa taa'u irra wanni jiru gabbehee dhukkubsataa gaafachuu dhabuudha. walaa yashhada janaazatan gabbehee janaazaa jala deemee salaatuu dhabuudha. waliif gallaamiin namni itikaafa taa'u nama dhukkubsatuun gaafatu, namni itikaafa taa'u janaazaallee jalan deemu, akkasumatti walaa yamassa imra'atan dubartiillee hin tuqatu jechuun dubartitti jimaa'ii yookaan walqunnamtii saalaa hin dalagu haadha mana isaattillee galee. walaa yubaashiruhaa haadha manaa wajjillee hin taphatu ittillee naajamu jechuun obboleeyyan kiyya. walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fil masaajid osoo itikaafa masjida teeysanii haadha manaa wajjin walqunnamtii hin raawwatinaa wajjin taphatinaa rabbiitu jira. walaa yakhruju lihaajatin haajaa isaatiifillee masjidarraa gad hin bahu, haajaa isaatiifillee masjidarraa gabbahuun hin jirtu. illaa limaa laa budda minhu waan irraa hafinsin jirreef yoo masjidarraa bahe malee waan biraatiif masjidarraa bahuun dhoorkaadha jetti dubo akkan obboleeyyan kiyya. قال أبو داود بعده وغير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. وليف قلامي خناف بليان كيا اعتكاف حالا خنان تينيا حالا خنان قيفنا رب سبحانه وتعالى ورى رمضان خنا خيس اعتكاف سر التائي أكسم ربي ساتين يا بريفتي تلفتي وان قدو خلتي ربي سار راركتي ورملكاهو ربي إنها تاسسو وبليس خي وبليتيتيا ناججبا دناجرادا غم خيام فتد نيان تيسن هر في من ديتكا في يابي ديتكو خنا بير خدت خروان غدوتي ولا سيتو نسنجا اكسم عباده خيست اللي وان غرغدون يدا رمضان نكون وغا به ربين حجي نغي سورا قبا مخينا بريدون التين ببه غلو تنين التين هجدو في تنين التين دين قدمو تنين متا خياتين ديم اداد ناخنو قبتنين يچو قبدن akkasumatti makiinaa bira kuttanii xayyaaraa jechuu qabdan ibaadaa keessatti nama saffala wal yeroo hunda dhaabbatu kana godhuun rabbii kiyyarraa kajeelattanii ni akkanaa tananii jechuudha qabdan. manallee babal'aa biillaa ulaasaa dura bishaan yaa'u rabbiin akka isinii kannu kadhachuu qabdan. jaarsallee bareedaa halkanii guyyaa saffii duraarraan dhabamne, halkanii guyyaa quraanii rabbi harkaan buune, halkanii guyyaa ibaadaa malee waan biraatti akka quban qabne akkasii rabbi nuuf haa kannu jettanii rabbii keessan kadhachuu qabdan. jaartiillee ta hoggu takka haasoyni siidaa quraana rabbii ta'u ta yeroo hunda ibaadaa rabbiitiin ibshaakaltu ta yeroo hunda khidmaa diin irra dabarsitu ta irra guddaan siidaa yaadaa akhiraa qofate jaartii akkasii rabbiin haa kannu jettanii du'aa godhachuu qabdan. waan gurguddoo ilmaanillee kanu dhaaloo son taane kanu caalu rabbiin haa kannu jettanii kadhachuu qabdan. waan gurguddoo kanaan yaddaa malee wahuma darree jalan deddeemina harreedhaa fi baalaa gaarii bira kutaawan akkanaa لبو قبيجي جلاباتي لبو قبيجي ربي خدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجا دعاء قولي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أحبة الإيمان خنق الانسان بكاد دادات سنين دعوة شايرتان وأن أبلي سخيلنا نجال تمان سين بلان دفلوار بلين كن أكسمتي وأنا بلز خنيجي كرتي ورت لقور الربو وسربنا عقرو أكسمتي وبلين مسلمة خم بكاد أداتي كرتي قوبي تنا أكسمت داوتني كودر رافور تشاجرتن وأن هدون ورامني جران ورد أم سخن رافور تلبسنا ورد جديما سنيف بلين كن بكم جرتني خن نجيب تشاجرتني وأن جتشو أربعة أشهد أن لا إله إلا الله نجاو كتاك وصون دوادي جتنسينه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جاء بكم يرتني إيجا سيمبودا أستغفر الله توبنا إلى الله جاء إن شاء الله إيجا سيمبودا بليان كنا دعايتين ربنا وقبلوا أكسمو ورا وان وبلزك نجى قرتي الربوا وتربي سناقول سنجا أكسمتي نتي نافك كنيا قرنا نو سيدو قبنا نافك كنيا رافر نو نكابنا يجوا نافك كنيا رافر نو نبي محمد عليه الصلاة والسلام نكابنا يجوا أكسمتي نام جريانو إسان قبنا كرتي قرآن في حديث يلا يعني أكسب بوا ورا وترب سناقو سنجا أكسمت هذا كسنجل مرة بسناقو أكما بلزكيا جالون كيجي كرتي أكنبي سليمان عليه الصلاة والسلام يسنيو تكا كرتي وان يكاي كرتي نم تكون كنني موتما كنم تكون كنني جي كرتي كابسم جيجوا أكسمتي بيكم سجي كرتي تريه جوا أكسمت نوتيس تاكسالو سونتاني دين كنا كرتي دين كناف maal ta'uu qabna jennee diin kana diin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qaban kana jechuudha.
yoo eenyu an fakkeenyaaf arranta namni asirra jiru naatu tahuu qaba jennee du'aa'ee kadhannee akkasumatti karaa jihaa daawaatiinis karaa barsiisuunis karaa akkasumas namatti geessuunis akkasumatti karaa barreessuutis an nama kanaa ta'uu qaba jettee du'aa'iin guyyaan rabbii keetirraa fudhattu arrantana guyyaa arrantanaa kana jechuudha. Guyyaa hanga kurnan hafeen kana keessatti if dhaqqabu qabda. Tuubbuu taatus yoo duraanii ala jiraatti tuubbuudhaanis rabbii keetirraa akkasitti waa fudhachuu qabda jechuu barbaade. Obboleeyyan keenya warra itti dhagu rabbi sinaa godhu warra bu'aarraa buufatu rabbi sinaa godhu jaartii teessanis jaartii qajeeltu rabbi sinaa godhu kan fuudhin jaarsa gaarii rabbi haa kennuuf kan hin heerumin jaarsa gaarii rabbi haa kennuufi warra walii tole rabbi sinaa godhu khayrii duniyaa akiraa rabbi sinaa argachiisu gartee beekumsa gurguddaa rabbi sinaa dabalu beekumsa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qabu hunda warra hojii jijjiiree hawaasa kanaa hawaasni keenya kun nu qaba kaabaa fi kibbatti bahaa fi dhiyaatti nu qaba obboleeyyan keenya warra isaan kan hojii jijjiiroo naaf isinis rabbi sinaa godhu rabbiin haa godhu jannataas jannata olaanaa rabbiin haa kennu jannataas jannata olaanaa rabbiin haa kennu akkasuma firdoosii rabbiin haa kennu ibidda jahannam duraan ajaanu haa baasu warra asirraa ibidda jahannamirraa akkasitti nagee bee jannata olaanaa dhaale rabbiin haa godhu muujizaalee gurguddoo akka nabiyyootan isaa rabbiin haa kennu akkasumatti warra waan barbaade rabbirraa fudhatu murannaadhaan rabbiin haa godhu isinin jaa obboleeyyan keenya akkasumatti tan gartee biyya namaa khaddamaa jirtu arra gartee deemtee akkasitti nama biraa khaddamaa jirtu aboo nama si khaddamu rabbi sitti haa godhu akkasumatti haadha abbaa keessan warra khaddamu rabbi sin haa godhu akkasumatti warra diinfii khaddamu rabbi sin haa godhu aboo gartee rabbi sirraa jiru isinin jaa wabillahi tawfiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkasumatti hajjiillee qodaa warra rahmatu rabbi sin haa godhu wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. هيا قبروت ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رواية الله رمضان خيسان كي بلما هاته ورب لنا خمبره الدور بنا أقول سنين جنة نجيتي تخرب بخيسان مجرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.